Pun sa tanan. So karon ani nimbalik ta sa panimalay ni Juliet o Wilson Hinampas aron sa pagpasalamat sa sponsor nga mihatag in town og dusi ka pligo nga sin. So salamat una sa tanan, first of all. Salamat Lord God sa tanan nga grasya nga imong gihatag diri sa pamilya. Og salamat Lord kay naitaw nga mihatag nga imuhang sa tawag nga usa ni siya ka pamilya nga nihatag sa pagkakita ani nga video. So thankful mi kaayo og daghan pang mga blessings nga moabot sa inyong panimalay, sa inyong pamilya og taas nga katuigan nga magpabilin or magpadayon sa pagkamatinabangon. So salamat. So ani ata karon ani ang mga magtiayon. So ato silang pasultiyon ko salamat kayo sa Ginoo sa tao nga nitabang sa paghatag sa amin ang kaatagan pa sila sa maayo kusog sa iyang lawas nga makatabang sa lain. Salamat kaadto. Kason daghang salamat unta daghang pulang matabang at pareha namo. Daghang salamat. Ang salamat. Maraton. God bless everyone. Bye. For kanang mga pagins, yan ay mga nagon ng katabag gamay pagkita niya o di sila na duha. Sama ni. Kuan mo gusto sila na kailan.